Kardom karveng lom. Oh, dona tum. Nali tum pani licu tanang tanik lo. Aadhaar card dokumen update pu. Lasi aptang ke dokumen update la September 14 से लास्ट डेट प्लानन मगे एक्सटेंड हुए लो. असेनन चिक्लोन थोनन एक्सटेंड हुलो. मो December 14 अंसी नन डेट की पीथ्री लो. असेनन तो मथाई को नंगने. असे अपोर दोलांग. Oh, lasi nali tum apor dolang pola sinali tum anutin aja bunai itu ingremo ningkan cap ke bunai tang tum apansi support pini update toy lasi nali tum ningkan cap bunai tang lo prote ningkan cap an le lo prote sinali tum dokumen update tu dingna asi update tu dia betul nali tum Aadhaar card mo problem do kok hai ma problem mane pulola pumal tum kam suli data hai lasi nali tum Aadhaar card dokumen update tu sih milo lasi nali tum manang tham thule thorlo. Asa por bang mo December 14 an lang por bang kila chena tum pinilik tha apne nili video nang letum nila kelang akimi lang prote nili channel lang to subscribe tha la pente tap ora na bell icon am nang letum bell tha la pen like tik tha nang letum lang pon nili channel lang to subscribe tha la nili channel subscribe tha la bang ting ne ring lo asi don mali tu